ما يعرض داتانون كي قطعوا بنك تغو إكتاني كمولامات ودراتي هجداني نوهنا كاين لا تاجيشانو هاريشو لا يوني هني أتيساك ما لا تاجيشانو قطعوا مغاري هارونسيت يعرض داتانون كونا كني داتنا የተከበራችሁ የሲዳማ ሀገር ሽማግሌዎች አያንቲዎች እንዲሁም የተከበራችሁ የበዓሉ ታዳሚዎች ማክስ መስዋዕት በሚከበረውና የዩኔስኮ የማይዳሰሱ የሰው ልጆች ቅርስ በተመዘገበው የሲዳማ ዘመን መለወጫ በዓል ፊቼ ጨምበላላ ላይ በመገኘቴ እና መልእክት ለማስተላለፍ እድል በማግኘቴ የተሰማኝን ከፍተኛ አድናቆቴን ለማስተላለፍ እወዳለሁ። دستله دامورا كوني فانشا ويديوتينو متجوا ክቡራትና ክቡራን ኢትዮጵያ ከምትታወቅባቸው ግንባር ቀደም ስፍራዎች መካከል እምቅ ባህላዊ ሀብቷን ኢትዮጵያ የብዝሃ ባህል መገኛ እንደመሆኗ ልዩ ውበትን አድርጓታል። የሚዳሰሱና የማይዳሰሱ እንዲሁም ተንቀሳቃሽና ቋሚ ቅርሶች በአስገራሚ ስልት በማጀብ አምቃ የያዘች ክዳን አልባ ሙዚየም ናት። እነዚህ ሀብቶቻችን የቀደመው ጊዜ የስልጣኔ አሻራዎቻችን የዛሬ መድመቂያ ጋራሆ ተነ ባታላራ ተቾ ባርኒ ወናን ቁጣም ጣብንሱሞን ተገደ ፕሬዝዳንቶቱ ዳገ ካንቲኒ ኮቢቾት ሌልቴሁ ኩሪ መረርን ነው ያ አልቢንኩን ነው ጋተገነው ኩና ተቾ ባርኒ ነው ለወጌሻ ገርሲሳ ጋርኒ ባጥቴው ሶካ ሳይስነሁና ሀቶ ነው ሲዳሙ ዳጋራኩ አልባን ነው ሀላማንና ኩኒ አማኞትራ ሌላን ከሽነሁ ኦሮሞ ቆቆይ ፕሬዝዳንት ከላሽ መልስ አብደሲው ነው ተነ ባታላራ ሌለ ካንቲኒ ባጥቴው ሶካ ሳይሰሁ ኩኒ አንቸ ካይን ባባጥቴው ቆቆባኒ ዳግን ነው ፕሬዝዳንቶቲ ወዲዲ ቆቆብና ሀቶ ነው ወላይቱ ነው ባባጥቴው ባሰኒ ዳግን ነው ሀቶ ነው ጃጃባ ሚኒስተሮቲ ሶካንሳ ሳይሰው ጣቢያስኒ ካሶካተነ ለኔሞዌቴ ትንፍቼ ጫምባላላተ አያኒ ሲዳሙ አያና ጫላይ ካተኒ ሳይ ጣ ያናራ ጎባተ አያናት ክነሆና ኮነ አያና ቦርሳ ተቢዶኒ ባሉን ኩቄቻ ፍላሽ ሳኖታ ኩኒ ባጥሉና ከሩ ሀቶ ነው ሚሚቱ አማዳመ ካናል ብልቴ ቃንፌም አያና ኤካሲ ጣውሳተኒቲ ባታላተ አና ሶካንሳ ሳይስ ነው ኩሪና ወሎታ ሶኩባኖ ሚቴኒ ጣቢያሰ ካየንቲኒ ሚኒንከ ሚሊስ ሳይ ከበደሁ ሀላሸሎስን ነው ቂጣው አንተ ተከደባልን ሸሙ ዶንከ ከሸ Ballau Dr. Arinji Arado Abomu Sanna Ballau Isayasi Taiwaro Aku kawan ada aku sinta tangkau ese itu gapta site masa tahu de masih sekai sawi nalis shot nota Shimare Ketalu Kitore Sibabu Manjot Kari Ketala de Desaino Anaka Wasinano Masu Kanada Kuda Sibabu Ketala no Gete Ketale Ko Hagiru Sokka Pinchai Dino Pinche Tambalanda Wale Kiru Nishike Ane Aite Tambalanda Yani Di Imano Hola Rarjode Aite Pinche Tambalanda Ke Hola Yanikra Hola Gache Nikra Sina Hola Lalikra Hola Lalikra Imana Rinsete, Ulana Rinsete, Piche Chambalala, Takabala Resort. Yeketala Indrochachen, Bauno Gize, Yetamalakatachu, Yalachun, Yesidama, Tumba, Baili Hono, Yeketala Sinasratano, Yeketala Sinasrat, Pasidama, Hensden, Kapitania, Adnagotina. ታሪካዊ ይዘት ያለው ክንዋኔ ጋ አብራው ሀቤሌ ወራዲ ቄጣሌ ሲዳሙ ዳጋ እገናመ ዳጋት ዳስድኖታ ዳርቱ ከነ ፉርጋሳኖ ዳጋት ሙስርኖ
sissite dhaabba'u dagaati. Godawaanooha danaafe kulta'u dagaati. Konni gariinoo xaalaanuu ledo jifante gartino dagaati. Sidaamu hayyo uullate sa'e gordu godowa xiinxallite beeddahenna aganu harinsho hegersite umise barru kiiro kalaqqe horoonsira dandiissino hayyooti. Barranna hashsha badde barru giddoonoo yanna lipheessaa xiqqeessaa woleno koreoo babbadde horoonsiratenna lamala aganna hattono wogganna sanna bikkaancho kalaqqe kalqete boode gobbuwa calla iillitino deerra iillishinonke egennaammino dagaati. Annuwanke egenno maala'linanninna naaxxinanni yannitte egennonni irkinse egenno albira suffanno gede assa xaa ilama wayi agarrannita ikkitinota qummi assanni tenne ragaanni Hawaasi Yuniversitee ledo halamme hananfoonni xiinxallo illachaa fidhe harancho yannanni xaphitannota kawaanni xawise saabate. Fichee Cambalaallate ayyaani konni garinni yanna kiirre diro assine mittu dirinni wole diro qaafa hananfanni barra hagiirru barraati. Fichee Cambalaallate ayyaani batinye sirnyuwa giddosi amadino Sidaamaho baara ayyaanaati. Haaru diri ayyaana ikkasinne Fichee Cambalaallate ayyaanira iillinanni wote haaroo minanni ayyaanaati. Sidaamu daga kalaqa kaaliiqa waajitanno daga ikkasenni diru giddo afatennino ikko afa hoogatenni loosamino cubbi heeriro gatona yaamamanno gede geerru sura amade qatume magano huuccanno ikkitonni hananfannite Fichee Cambalaalla. Koma amande haaro diro sa'nannikki budeeti noonkehu. Haaro diro haaro hettonni hananfanni daafira dadillesi hawanno gede assinanni hagiirru ayyaanaati Fichee Cambalaalla. Fichee Cambalaallate sa'nore agurre wodana hurre haaro manfasenni aarrinsanni ayyaana ikkasenni mittimma kaajjitanno batiranno ayyaanaati Fichee Cambalaalla. Hongo bira beenkanni gamba yine intanni buuru shaafeetate ayyaanaati Fichee Cambalaalla. Kuri sirnyuwi Fichee Cambalaallate sirnyuwa xaphi assine la'niro sa'inota gatona yaa agura dadille haaro halchonninna hettonni hunanna haaroonsa albaanooha annanna massagaancho macciishshanna hattono owwaata afi'nohu hooginohura kaa'latenni dagate gede mimmiitoho halamanna hato ikka sokka utannonke sirnyootaati Fichee Cambalaalla. Sidaamu mittimmaranna jawaanterano jawa qeecha afidhino sirnyuwaati Fichee Cambalaallate giddono sirnyuwa ikkino daafira Sidaama sa'inota guri ati mittoona mittimmakki kaajjishiri fanfantooti muliyanna kawa sa'e rosino manni biilloonye hasire abbanno babbadooshi emaramo Sidaama xawisaahu kayinni ati Sidaama maccawuutooti ye'eyi ajishaahe daafira mittimmakki kaajjishiri. Ati kayinni mittokkooto daafira mittimmakki kaajjishidhe aantete heerawo Fichee Cambalaallate ayyaana ikkino mittimmakki faarsidhanni danchu amanyootinni kowiicho la'naa hee'noommo gari gudumaalikki baalahono ayirrisiri.
ጎዴሲኪ ጋላቦ አቲ አጋዲ ኡሻሳዋ የኤይ ደንቹመት ባሉንኩ ሀላሜ ጎዴሲንከ ደጋለዶ አፍኒንተ ገደ ዳንቹ ጣዶሺ ኖንክ ኩኒ ጣዶሺ ሀለቴ ኩኒ ጣዶሺ ምትመቴ ወልቀቴ ኩኒ ጣዶሺ አልበገ ሱፋው ገደ ጀዋች ሽሪ ሱፋው ገደ ነው አስሪ ሲዳሙ ሙትማ ሁናቴ አዲ አዲ ሚቶቅቴ ስሬ ካጀዶ ሻሮ አሳተኒ ዳንቻ ጉማላ ሀናፊኖ ያናይክትኖ ዳፍራ ወቁንኩ ሀላሜ ሎሶ ካኖ ኮኒ ገሪኒ ሚቶላይክኔ ሚቴኒ ላትሻው ቦባንኩ ሞሮ ሀራንቾ ያናጊዶ ቆቆባንኬ ወይኖሃ ዳጋንኬ ሄሾራ እንጂኖሃ ወሉ ሀልቻኖሃ አስኔ ሞታ ሁሉላንቲኖንቴ ጀዋንቶ ያኒ ሀልችትኖንሪ ወቆኔ ቴልቲኖቲ ጣቦኔ ካሊቂ ጎባንከራ ኬሬ ቆሎ ካሊቂ ጎባንከራ ዱወ ቆሎ ጎባ ገይ የሚቴግነ ጎባ ገይ ኢትት ጋሩ ጋቼኑ ዳጋንከራ ፊቼ ጄጅ Shimare Ebalu Kiturae, Zibabu Manot Gari Gedala de Shino, Araka Wasinano, Master Canada Pinekula, Zibabu Gedala no Geta, Nebo de Geta Shino, I am not a kind of doing game, Oromote, women league, Albani, Utano Puduta, Mintimale Shagarini, Dr. Tamayana, Isna Albani, Delishano, Okoshima. Evan, Jigbatan, Talak Bahalo, Yesidama ህዝብ በዘመናት መሃል አሁን የደረሰበት ቴክኖሎጂ የደረሰበትን የተራቀቀ የስነ ህዋ አስተሳሰቦችን ፍልስፍናዎችን የደረሰበት ዘመኑን በራሱ የሚቆጥር ለዘመናት የራሱ ፍቺ የሚሰጥ በጣም ጥልቅ ፍልስፍና ነው። የዚህ ጥልቅ ፍልስፍና ባለቤት ስለሆናችሁ አክብራችሁ ደግሞ ማንነታችሁን በዚህ ስለምትገልጹ በዚህ ማርጋችሁ ኢትዮጵያን ከፍ ያደረጋችሁ ስለሆነ የተሰማኝን ልባዊ ደስታ መግለጽ እፈልጋለሁ። ከሁሉ በላይ ደግሞ የሲዳማ ህዝብ ጥሩ ስራ ጀምራቸዋል። ትምህርት ላይ በጣም ነው ማደንቀው። የቅድመ ትምህርት ኬጂ ላይ ክልሉ የጀመረው ስራ ወንድሜ ኩንያያኒ ሎጌሻ ባይራው ሲዳሙ ዳጋ ድራቴ መሬሮኒ አጋናና ቤዳይ ሻላገ ጢንጣሊቴ ድሮሶሪ ዳኖ ጃዋ ፉላንኬት ተነፍላንካን ወይ ካነኒኖ አይማነ ኮንኒን ጣብስኖ ኑራ ከዋን ቆልቲነኖ ኢትዮጵያ ጎታ አስቲናን ኑራ ጃዋይሪኝኖ ባሉን ኩሪራ አለኔ ካይኒ ሲዳሙ ዳጋ ዳንቻ ሎሶ ሮሱ አናናፍኖን አዲኒ ባላጦት ሮሲ አና ኮኒ ሎዝራ ጃዋይሪኝኖ ንንከኖ ኮኒ ሎሶ ኢርኪሳተ ታይቴ ድሮ ሚቶ ኢካዶላይን ኪድሪሚ ሮሲ ሚኔ ሎንስ አተ ቃለ ኔም ሲዳሚ ማካጃዶ ኢኪታኖ ሮሱ አና ካጂነ ሎንስሮት ሚንጁኒ ጢንታንትሮት ካጂትኔ ባሉን ኳንዳረኒ ሎስኒሮት ጅሮ ከላቅኒሮት ኖ etakalamu jiro duka ragun horonsidine heeshone sorri dinirot konne asitinroti sidami makajitanno budineno luppi madera illanno konne asitinroti annuwinke aymanke ayirsisate sharrantino waagano baattino tenne kaayyono uyitinnonke uminke maymannu waasitinonke konne dagganno ilamara sayisate doogo mitte callate rosonna teknolojete ne kaajado ikkate baalunku kaajine loonso እዚህ ላይ ሁላችንም ጠንክረን እንድንሰራ አደራ ማለት እፈልጋለሁ። እናስተላልፈው ወደ እነሱ ምርቃት እንሄዳለን። ከሲዳማ ህዝብ ጋር የተጠናከረ ትውልዶችን የተሻገረ የባህል የታሪክና የማህበረ ኢኮኖሚ ትስስር ያላቸው ወንድም የሆኑ የደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች የፍቼ ጫምባላላ በዓል የራሳቸው አድርገው ነው በከፍተኛ ደስታ አብረው እያከበሩት ይገኛሉ። ስለሆነም የህዝቦቻችን ትስስርና አብሮነት ወንድማማችነት ከአስተዳደራዊ መዋቅር በላይ መሆኑን በተግባር የሚያረጋግጥበትና
የሚያረጋግጥና ከፍተኛ ሀሴት የሚፈጥር በመሆኑ በቀጣይም ተጠናክሮ መቀጠል የሚገባው ነው። ዛሬ ከሲዳማ ሕዝብ ጋር በአስተዳደራዊ መዋቅር ብንለያይም በአንድ ከተማ ውስጥ በከፍተኛ ፍቅርና መተሳሰብ አብረን በመኖር የህዝቦቻችን የጋራ ጥቅሞችና ወንድማማችነትን ማጠናከር መቻላችን ምን ያህል አኩሪ ባህል እንዳለን ያሳየንበት፣ በመከባበር በመደጋገፍና በመተሳሰብ የጋራ ጥቅማችንን ማስከበር እንደምንችል በተግባር ያሳየንበት በመሆኑ ኢትዮጵያውያን እንደ ፍቼ ጨምባላላ ሁሉ ብዝሃነትን ያጎናጸፈን ተመሳሳይ እጅግ በርካታ አኩሪ ባህሎች፣ እሴቶች ያሉን ህዝቦች ነን። ይሁን እንጂ ያሉንን ባህላዊ እሴቶቻችን ተገቢው ክብርና ትኩረት ሰጥተን ለማህበረሰብ ሁለንተናዊ እድገት ከመጠቀም አኳያ ብዙ ክፍተቶች እንደነበሩ ሁላችንም የምናውቀው Sidaamu dagalledo kaajjadu ilamatenni ilamasa innoho budu dhaggete dagoomittetenna miinju dhaadooshi noonsari roduuwu wodiidi qoqqowi daga fichee cambalaalata ayyaana uminsa assite jawu hagiirrinni mittimmatenni ayirrissanni leeltanno ikkinohurano daganke dhaadooshinna mittimma roduuwimma gashshootu tantanora aleenni ikkase buuxisiissannonna jawa hagiirre kalaqqanno aantetino kaajesu farasiissannoti techu sidaamu dagalledo gashshootu tantanonni babbaxxinummorono mittu quchumi giddo jawu baxxillinna ayirrisamanni mittimmatenni hee'nanni daganketa gutu horonna roduuwimma kaajjinshe sufisa dandaanke mageeshshi geeshsha naaxisanno budi noonkero leellinshoommo ikkollana noonketa budu horinyubbanke ragu ayirrinyinna illacha tunge aante noo lophura horonsirate widoonni jawa foonqe nootei baalunkura anfoommo alaaleeti muli yanna kawa kuri budu horinyubba keeru gatamarshinke mittimmankenna roduwimmanke baci dagoomimma mittimmankera dagoomittenna miinju lophoonkera noonsa qeecha huwatatenni lowori loonsanniri noota anfe millisa hasiissannonke ikkinohurano budu horinyubbanke qorowe amadanna horonsira baci dagoomimma mittimmanke kaajjisha mimitu ledo ayirrisama baalanka horonsirano assitannota anfe hururamme loosa hasiissannonke መሆናችንን የሚያሳይና ይበልጥ ደስታን የሚፈጥር በመሆኑ በድጋሚ እንኳን ደስ አለን እንኳን አደረሰን ለማለት እፈልጋለሁ። መልእክቶቻቸውን እንዲሰሙ የሲዳማ ብሔር ለኢትዮጵያ ካበረከታቸው ስልጣኔዎች ውስጥ አንዱና ትልቁ የፍቼ ጨምባላላ የዘመን መለወጫ ነው ብለን ብናስቀምጥ የተጋነነ አይሆንም። አንዳንድ ህዝቦች ወይንም በኢትዮጵያ የሚገኙ በርካታ ብሔረሰቦች አሉ፣ ምንም ለኢትዮጵያ ያበረከተው ስልጣኔ የላቸውም ብለው ይስፋሉ፣ ያላግጣሉ። ግን የኢትዮጵያ ስልጣኔ ኢትዮጵያን እንደምሰሶ እንደማገር ይዞ ያለው የነዚህ ብሔር ብሔረሰቦች ባህላዊ ሴቶች፣ ታሪኮች፣ ቅርሶች ናቸው። የፍቼ ጨምባላላ የዓመት መለወጫ ዘመን ባህል ከሲዳማ ሀብትነት ተሻግሮ የኢትዮጵያ ሀብት ሆኖ ከዛም ተሻግሮ የዓለም ሀብት ሆኗል። Sidaamu daga Itoophiyaho baraasino busulle mereerinni mittunna jawu fichee cambalaalate mitootu Itoophiyu giddo heedhannori haammata daganna dagoomi mittoreno Itoophiyaho borreessisinori dino yite borreessitanno hattono diqattanno ikkollana halaalu kayinni Itoophiya heellichote gede gotti assite amaddinoti kuri daganna dagoomi busulleeti fichee cambalaalate diru soorro ayyaani Sidaamu daga jironni sae Itoophiyuna kalaqete jiro ikkino Sidaamu daga diro kiidhitanno gari shotu garinni la'nannikkiho agananna beedda hexxaadisse barru agananna dirra kiira shimare diikkin konni daafira jawa egennooti busulleeti baadillicho egennootino konnira agara latisa hasiissan budunna ispoortete ministereno fichee cambalaalanna labbinno donna agarte irkono assitanno Sidaamu daga manchi beettira gurina qarqaraho qoropho assitanno amanyootu noose jawa dhagge dagaati ያለው ስነ ምግባር ያለው ትልቅ ታሪክ ያለው ህዝብ ነው።
Marrato, Abomu, Sanda, Wallah. ከሲዳማ ሕዝብ ጉልህ እሴቶች መካከል አንዱ የሆነውና በትውልድ ቅብብሎሽ ለዘመናት የዳበረው ልዩ የዘመን አቆጣጠር ስርዓት ሀገራችን ከታደለቻቸው የማይዳሰሱ ቅርሶች መካከል አንዱ ነው። ፍቼ ጨምበላላ የሲዳማ ሀገር ሽማግሌዎችና ያንቶች የጨረቃንና የከዋክብትን የተፈጥሮ ዑደት በማስላት ዘመን የሚሰፉበት ድንቅ ቱባ ሀብት ነው። ይህ ስነ ስርዓት ትውፊታዊ ክዋኔ ብዙ ዘመናትን ተሻግሮ ከነሙሉ መገለጫዎቹ ዛሬ የደረሰ ሲሆን ከሀገራችን አልፎ የዓለም አቀፍ ቅርስ ለመሆንም በቅቷል። ቅርሶችን ማጥናትና በዓለም ደረጃ ማስመዝገብ ወሳኝ ቢሆንም መሰረተ ልማት እንዲሟላላቸው፣ የቱሪስት ፋሲሊቲዎች እንዲስፋፉ፣ የቱሪዝም ምርትና አገልግሎቶች አይነት እንዲጠናከሩና በተገቢው መንገድ እንዲተዋወቁ በማድረግ ተጨባጭ ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነትን እንዲያመጡ ማስቻል ደግሞ ለነገ የማይባል መሰረታዊ ጉዳይ ነው። የቅርሶች ዘላቂነት የሚረጋገጠው ተገቢው እንክብካቤና ጥበቃ ተደርጎላቸው ለማህበረሰብ ተጠቃሚነትና ለምጣኔ ሀብታዊ እድገት እንዲውሉ ማድረግ ሲቻል ነው። ስለሆነም ፍቼ ጨምበላላና መሰል ባህላዊ ፌስቲቫሎችን በቱሪዝም መስህብነት በማስተዋወቅና ጥቅም ላይ በማዋል ተወዳዳሪ የቱሪዝም መዳረሻዎችን መፍጠር እና የውጭ ሀገርና የሀገር ውስጥ ጎብኚዎችን በስፋት እንዲታደሙ በማድረግ ተጠቃሚነትን ማረጋገጥ ወሳኝ ነው። የሲዳማ ክልል በተፈጥሮና ባህላዊ ቱሪዝም ሀብቶች የታደለ እንደመሆኑ ፍቼ ጨምበላላ በክልሉ ከሚገኙ ሌሎች ሀብቶች በተለይም ቡና፣ ሎካ አባያ ብሔራዊ ፓርክ፣ ገራምባ ተራራ፣ ሐዋሳ ሐይቅ፣ ወንዶ ገነት የተፈጥሮ ውሃና ደን ጋር በተቀናጀ መልኩ እንዲለማና እንዲተዋወቅ በማድረግ ለክልሉ ብሎም ለሀገራችን የቱሪዝም ልማት የሚኖረውን አስተዋጽኦ ማሳደግ ያስፈልጋል። ስለሆነም ክልሉ የተቸረውን የቱሪዝም ጸጋዎች በሚገባ በማልማት ወደ ተጨባጭ ኢኮኖሚያዊ ጥቅሞች እንዲመነዘሩ አደራ ማለት እፈልጋለሁ። ቱሪዝም ሚኒስቴር የዘርፉን የ10 ዓመት ልማት እቅድ መሰረት በማድረግ ተወዳዳሪ የቱሪዝም መዳረሻዎችን የመፍጠር የግብይትና ፕሮሞሽን ስራዎችን በማጎልበት በዓለም አቀፍ ተወዳዳሪነትን የማሳደግ ቅርሶችና ተፈጥሯዊ ሀብቶችን የመጠበቅና የማልማት እንዲሁም በዘርፉ የሚሰጡ አገልግሎቶችን ጥራት የማሻሻል ስራዎች ላይ ትኩረት አድርጎ እየሰራ ይገኛል። በመሆኑም ሚኒስቴሩ ፍቼ ጨምበላላን ጨምሮ የሲዳማ ክልል የቱሪዝም ሀብቶችን እንዲጠበቁ፣ እንዲለሙና እንዲተዋወቁ ለማድረግ ከክልሉ መንግስት ጋር በቅንጅት እንደሚሰራና አስፈላጊውንም ድጋፍ እንደሚያደርግ ከወዲሁ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። ይህንን በዓል በጋራ ለማክበር ስንመጣ 3 መሰረታዊ ምክንያቶች አሉ። አንደኛውና ዋነኛው ፍቼ ጨምበላላ የሲዳማ ዓመት መለወጫ በዓል በሰው ልጆች ዓለም አቀፍ ትልቅ ቅርስ ሆኖ ተመዝግቧል። ይሄ የሰው ልጆች ነው የተባለው። የሲዳማ ብቻ አይደለም፣ የወላይታ ብቻ አይደለም፣ የኢትዮጵያውያን ብቻ አይደለም። የሰው ልጆች ዓለም አቀፍ ቅርስ ሆኗል። ስለዚህ እኛም ይሄ ቅርስ የእኛም ቅርስ ነው ብለን ነው በመጀመሪያ ለማክበር የመጣ ነው። ሁለተኛው ምክንያት ዋናውና ትልቁ የተከበረው የሲዳማና የወላይታ ሕዝብ የቆየ ታሪካዊ ትስስር፣ ባህላዊ ትስስር፣ ማህበራዊ ትስስር፣ ሃይማኖታዊ ትስስር፣ ኢኮኖሚያዊ ትስስር ተጠናክሮ መቀጠል ስላለበት ነው። እንደሚታወቀው እነኚህ ሁለት ህዝቦች ቀደምት
ታሪካዊ የጠነከረ ኮኔ አያና ሲዳሙ ዳጋሌዶ አይሬሳቴ አቢኖንኬው ሳሱ ጉልቹ ኮርካቲኖንክ ኦሚው ፊቼ ጫምባላላ ሲዳሙ ዳጋድሩ ሶሩ አያኒ ማንቺ ቤቲ ካልቀቴ ዶና ኢኬ ቦሬሳሚን ኮኔ ማንቺ ቤቲ ራይኖን ሲዳሙን ያጫላ ወላይቱን ያጫላ ኢትዮጵዩን ያጫላ ኪኪኒ ማንቺ ቤቲ ባሉ ዶናት ኮኒራ ኒንኬኖ ኩኒ ዶኒ ኒንኬኖ ይኔቲ አይሪሳቴ ዳንጎሞ ላንኪው ሲዳሙና ወላይታቴ ዳጋ ሴዱ ዲሪሁ ዳጌቴ ዳዶሺ ቡዱ ሚቲማ ዳጎሚቴ ቴሹ ዳዶሺ አማኖቴ ሚቲማና ሚንጁ ዳዶሺ ኖንሳረ ኢካሲት kunino kaaje sufarasiisanno huraati saykiu baalun kura gutumine ikkitinoti Itoophiyu noonke tenne Itoophiyu giddo addi daganna dagoomi haammatu budinna baalchoomi noonsari baxillunni heedhan konnira Itoophiyu babbaxxino budinna baalchoomaattono hedo noonsa daga dandaante baxillunni gobbate mittimma sufisse hara qara hajo ikkasenni ninkeno kuri daganna dagoomi budinna baalchooma shiqqi yine anfe huwatatenni mittimmanke kaajjishateeti ስለዚህ ኢትዮጵያ ብዙ ልዩነቶች ያሏት ብዙ አስተሳሰብ ልዩነቶች የብሔር ልዩነቶች የባህል የታሪክ መሰል ነገሮች ልዩነቶች ያሏት ቢሆንም እነኚህ ልዩነቶችን አክብሮ መቆየት የሀገር አንድነትን ማዝለቅ መሰረታዊ ጉዳይ ስለሆነ እኛም የሌላውን ህዝቦች ባህል የሲዳማንን ፍቼ ጫምባላላን እንደዚሁ ቀረብ ብለን አውቀን በእውቀት ላይ ተመሰረተ ማክበር አክብረን አንድነታችንን ማጠናከር እንፈልጋለን። Balao Dr. Ali Arado Abomu Chanda Balao Isayasiko Taiwaro Aku Kawan Adda Kuwasita Takao Ese Itu Gapta Site Masa Tau Kade Masita Kai Saudi Nalis Shot Nota Shrimare Kedalu Kiturae Sibago Manjot Kari Kedala De Desaino Arrata Wasinano Maafet Anada Kene Kuda Sibago Kedala No Gete Kedale Ayra data nonke Sodin Kuni Adda Kitabu Ba Kene Kolele Shete Shumon Tegede Bero Fitari Hawarro Saino Sokana Hatono Fitari Amanyo Tinikaete Techo Aboma Chambalala Ayana Kogicho Sore Sugudumalera Magari Ay Samano Tanutate Wonan Kuni Da Achinshanni Ledokesh Nomo Kitabon Keneno Rorenkai Ipado Manyotin Beron Hanafe Sidam Kachetene Kachetega Ayana Simagare Arislano Tanuta Lelishate Nallo Monete Tasnemo Dancha Rorenka Teledo ya Bero Tabisiton Tegede Bero Barra Sidam Budu Harira Hanafino Fichewe Fitori Hawari Kitawe Hanafata Geshanoha Ninkeno Harancharanchuni Daganka Shani Tikeshino Bahu Techobarino Quick Sores Gudumalira Vigarin Badamanyotin Irisamanino Ayana no Kitawa Shati Keshino Bahu Takaini Konni Gudumalo Irisan Loni Kitauba Vigarin Kumulamate Vidilata Deoyate Tapoma Kitawan Kenino Rorenkai Lamente Batalara Saio Sokubano Fiche Chambalalate Ayani Bire Hundi Anua Hatte anara nokki technology mimitu ledut anda kiyanara qaru giddo hedde nafa bedahenna agana kirte barra kirte agana sorite diro sorite fiche cambalala irsa dagino ayane antete no sufa masi sawte ana rore lachin ka kanse fiche cambalala tayane no all guests required to stand Apoma ya kitawun for the national anthem. Dancha arada da'atanuun kee kunni dirinni kunni sooressu gudumalira irinse tapoma qixxaabo harustin talabbanno qixxaabban karustin ile donke keshtinonni huralo wonta galaxinemo fiche cambalalate ayyanira hawalle mitten ilshonke dancha ya